Musesi anienda kukethia na kiutho cha thini wa kilungu cha umuthi cha Uiiti. Nina wikwatio kana ni withiwe na chumwa cha ilu na endi nienda kuthocha tukwatiane imwe thini wa kilungu kitu muthenyani wa umuthi nina wikwatio kana no ende na kutetheka kuma na unene witu thini wa ilungu ile iminukite ibikite na kuhituka laindi muthenyani wa umuthi nitukwithwa twisungia mwe makulio maku chumwa kina gwitina kana mithenya mibitu kutwanene yelu wa maundu ma weight na bethi wa umula makulio maingi andu maikulia kakima kala daktari wa weti anu matonyo ya kanini na endi nukwithwa nusungika kama kule maku muthenyani wa umuthi nendi ndo muthocha daktari athikena kutukeria ikenda twambisie unenania witu daktari. Yes. Ndugedia musaisa. No sio chambene kunkedia mwithukiza witu umuthi kana musaisa witu umuthi kwa kipindi cha Uiiti na kwa masita ndo Dr. Geoffrey Mutuma numete from Zambezi Hospital na nika kuna klindini wa Kemri na muna kuna nika kuna klindini wa Kansas kwa uni tunenania umuthi tumane makurio ni maende na kila kende thini wa ukamba kwitu na thini wa kena kwitu thini wa Uiiti kana thini wa wima wa mwe. Ni mubia na indi mwe wa keli ona kwithiwa withwa unene ya muno we create awareness ya Uwau wa cancer. Na nenda twambililie ba unikenda indi tumanyithio o musiaisia yulwa Uwau wa cancer. Ailite kumanya ata ila cancer ikwendo kuna oti mwini wake. Be mwe wa keli ni mwe ulati thwati nene ya muno yulwa dunia yonde thwati nene ya muno yulwa cancer kana cancer awareness kana tumane andu mamane yulwa cancer na matuku ana mwe wa keli ita World Cancer Day kana mwe nola dunia yonde thwailikana cancer andu ala mena cancer andu amatu wa cancer na kila kimana muno indu tunakwikana kana usithete si ya tiketho na cancer ezo tamana muno na kwa notice ni kana cancer ni disease imwe ipo kwa wingi kana ipo kwa wingi ndini wa kena no wotu thini muno muno ndini wa kamba kwitu kila kipo ni kana cancer tene yaibo na cancer ni Uwau no kimituki na cancer no wotu thina muno na ikatu thina muno na ikaenda ya kuthali ningi kila pinda cancer tundu muna HIV kana corona kana malaria nundu be mo kana makathi moka na maithi cancer na diabetes kana Uwau sukari na kwa mrenda kame isu no Uwau latethwa na mwingi kwa kinukiasa na icho kitimi matukwano tenda muno kusisia muno kwa andola nini nundu andola mena miaka 53 na kwambata kana miaka 7 nimo methwa na cancer lakini dino wa maisha mo kana makiana kana ilama anete cancer ya ethina lakini kwa siana situ muno kuma ila sio sia waju kupika miaka 20 kasi na sindu nyingi muno ikethwa na cancer cancer ino ithwa ina thina mwingi muno thine wa ukamba kwitu na thine wa Kenya na dunia yonde na icho kitumi ipinda thithi kila kimana kwitu muno ni kwithwa tisi kana cancer iko kila kimana muno pyo na nicho kitumi matukwano nenda kwethia andu menda tene ila mundu wawa ona waita on the waita chao aenda kwa daktari ni waita tema tambe ya bubu ana mtwaita tema ona waita chao no kolwe mutwe no ko wa we no biwa cha waita tema ko cancer ke to ane tema ya uni ko no lazima wise dia andwala nini muno nundu asuni momethwa na thina muno andwala meania asuni meania na umane wo kati wa miaka 20 na miaka 40 putithwa na cancer nyingi muno pio cancer ila sithwa kwa ciana lakini andwala nini yume makethwa na cancer muno kundi lazima wise mea na mese kana cancer ipo na kama thina muno lazima wise ni mese matona kuziata na cancer thina wa nundu tiondo muna malaria adio na covid wa mineke ya mask na wathamba moko ni watani sayo ndetema wa mina kujonda wala ndetema kana wa command ni wa net kwa munga ikuma na embwana ndawa ta typhoid ila wa mina kunya kiukitheu na ndu na yale museo wesa kwithanira thina lakini cancer no wo kila mundu na no wo pai mundu wasia nditona kwa ne cancer na kila kithoku cha cancer ni kana liwo pai ni mundu thakiwa na ijo kitumi awugala matu na mena cancer pakupe 90% kana awukenda yulwe 10 awukenda methwa apate kindu mekwiwa na moka stage 4 ta mundu usipe kindu kwiwa lakini cancer sio kile mwini kwake bewa miaka 10
na thi mwene kwake na kila kimaana ndine moyo wa keli na nicho kitumi dunia yonde mwe moyo wa keli kana usitente that mana yulu wa kansa ni kana taile kumana kana se pon kansa dhipo na withi kusiwa utemu wao isu it was screening na nicho kitumi personally kana nyemwene nendete muno na yulu wa kansa ni kana andu uze mama yulu wa kansa na ni mathiusi wa matea wao na matukwala ni thini wa kansa muno thini wa kemuri kikunikala ni kwacha na ambia kunikala yulu wa kansa pakube miaka 45 methelu we are talking about 1997 98 na ningulikana ndiambe one na yulu wa kansa ndiambe wa research thini wa kansa andu mona kansa tithi na Kenya na chakeli ni kana ebinda yuyu kana 2000 early 2000 1 2 3 4 and 5 kila chaithi na mnone HIV na nicho kitumi andu ingi malile yulu wa modelo na nicho ona research nyingi that time seko yulu wa HIV of course na malaria na ilengi lakini at this present time na ebinda yuyu kwa my own projection that time nines kana cancer very common nesi fast because of my training as a pathologist. That's training yakwa na chakeli nundu I spent a lot of ibinda yaza muno Australia na Britain na ibinda yuyu that is we are talking about before 2000 cancer was very common in Britain cancer was very common in Australia and ines for sure kana indi andu mekala Australia that time tukekala in Kenya na hicho kitumi umundi akena ingi onala mekala ndino wa village ala mekala ndino wa kuya mashinani kabisa maisha la mekala ni maisha mate mukamba maisha mate usungune that means na western type of disease na hicho kitumi nines for sure kana cancer kedha kwa wingi ningulika ndia kana 2020 cancer kedha common ginena about 2020 no na ba samuno we are past what 2020 and for sure the way of ending nice kana cancer kedha common 2020 cancer was very common and now na yuyu yenda kwa wingi na kila ke maana muno kwitu ni kana wise data mana kanza zipo na indi ronda kwika na tendo kwata tene ata inisi pakubikela musiyuyu kana kila to ikana kila pokela pa mundu boko maimbo school kana embwano we anapata kukuma at least pe mundu na kansa kana ni mwese mundu na kansa yuyu at this present time kana pe mundu awoye kansa na nedwa ena kansa pina yasa ku cancer now is a common disease na hicho kitimi Kenya as a country and more so like Africa tunakwa tuone cancer no kitu te ready tutazumbaneche na hicho kitimi miaka mithelu mbeange andu othe maina cancer ni marutia onde pakubionde marutia chakeli andu ala maita wa matwa India ukazaidi pake na tuye zumbaneche nundu no wokio remedy ona yukupika at this time 2022 tuemba ni lwa cancer na nundu andu aingi muno ona thini wa Uiiti na thini andu ala me thini wa hospitali andu ala daktari lasi lwa cancer ni nini muno na yu ni ndikweto trainiwa na abo ma cancer mebo kwa wingi muno na hicho kitimi at this present time mwe wakeli no so sita manan lwa cancer nendo na tutona kweka na cancer ni kwa kila mundu siana nini andoima lakini muno kwa andoima nundu nicho si twajina tina muno na kwa nundu inanena kana niki cancer zipo kwa wingi nundu ezune kule kila mundu niki cancer zipo kwa wingi muno tena chaibo kwa nundu inawata kana yaibo kana chaibo na chani ni muno lakini yuyu sipo kwa wingi muno na niki no kila na nami na kwa kana yuti kala maisha usongone nundu ndini wakamba kwitu na muno miaka 30 methelu misi ningi na kundu kwingi kwa siandu mayazi za chai na maisa mo byobyo deulo utiali lewe da maka byobya kwa cha na maiya na maithi kana mbwani meo nyakini kwa cha manyoso uteskali na mayaza amekate chapati chai Christmas woka lakini pakupe kila musio munde ndini wakamba kwitu na ndini wakamba ike kila musi kwa cha manu za chai na sukali you mistake zambia bubu na hicho kitumi gwacha kana cancer kezo athizi na nondo ndo ambia kuyanda mambia mubyo uza mubyo kana mambia umema ikambia nya chai kwa cha nondo paitona ka you cannot change it na hicho kitumi the driving force ya cancer the same driving force ya uwa sukali na uwa hypertension nondo mwe na hicho kitumi matukwano
muno andula mena miaka 50 onange mena miaka 40 na 60 kulia kwitha utena sukali is abnormal kulia kwitha utena hypertension oto nyanda wa hypertension is abnormal nundu is so common. What tienda tekata, what do we need to do? Na hicho kitu mimi awareness ya cancer tienda na awareness ya diabetes and hypertension nundu sindu isu ila sieta cancer nazo sienda diabetes au sienda hypertension. Na hicho kitu mimi kusiya na kumanya uzuri wa cancer ni kindu cha mwene binafsi you and yourself nundu kindu kila na what is very important ni kana ni in stages kindu kila kieta cancer ni kindu kila uisa na kanyo wako leu ola oya. So the first thing about cancer issues, notice what is you are taking in your mouth. Kila oya na kanyo wako you that's the basics. Kila oya what you are taking is what will bring cancer. If we stop tukala kuweka koya cancer will not be there. Lakini kila toya and that's the opening point about awareness and the screening and control na prevention kanosi ya cancer. The basic thing ni kila toya kila mudana na hicho kitu mikwa asese maito after program inu dadala sisa kila waya that ambia bubu tumanendo tuomina cancer tumanende tuimana endio mina cancer temi minayo ni tu tata yole kai the angisia nondo in the pe theme ya all over the world this year it was closing the care gap was the ni tata mana and then ni makwata Uiiti museo closing the care gap india no ma cancer meo sobewa lakini kila kemana ni indi we sobeata we mwene we na family yako na kila kemana ni kila kweda dukalo manage kila toya will be almost dry na cancer it will reduce by far lakini kila kedena ni tutona ko reduce tutoya na kwa asiaisa maito ni tutona kwekata ka reduce kila kiata cancer. Now kila kiat leo necho ni criminals ya kitumi kila cancer zoka nondo wa leo kindu cha kile kila cancer zoka nondo wa kuangala Uiiti na kuangala Uiiti ni mundu embwa as kilo miongo mwanza na kwambata irrespective na what's na whatever it's a general kia ndo mekuita BMI onatikali kwa BMI is a bit complicated weight wala kilograms yako ni siana that is enough that na the standard ni 70 above 70 you are overweight na you kwa mundu wonde na embwane wa minie kuangala kilo 10 kuma we miaka 18 kilo 10 kuma miaka 18 that's already overweight. You may not be 70 but lakini wangala 10 so the standard ni 70 kilograms generally na kuangala kilo 10 kuma miaka 18 kana kuma miaka 25 mwana abina school miaka 25 wangala kilo 10 na hicho kitumi andwa ingi na sasa maito pe ando mongala kilo 20 ange 30 ange 40 kilogram added tena webo ukethia mundu ta wa double that's what the problem is. Na to me in these times na matukwano what kila na tena wa kugala weight no level just weight just weight it's just food ni zi ando mananga na excuse ninge mono maybe na siani wona ngele kilo 10 that's a good excuse and is allowable na kana nongere kilo nundu kibeti chako kimbu ya leo mwingi that's another excuse nongere kilo nundu kwitu tongala kilo is another excuse the excuse ni nyingi lakini kuangala kilo is not very good nicho kutuminiti sonena ito sosongia makulo yolo wa mothanonge tukazo kulia usongia makulo wa increase of weight kana weight management na kila kingine kwitho andu matena kweka exercise leo kuangala Uiiti na andu mateka exercise pe andu ingi muno mundu amuka kwacha aendete kuthukuma lakini aende kukalande ethukuma iliende that's where the major problem is
nundu wasija ningi muno na chikutimi talira muno wa Kembre thini wa kunikire thini wa cancer alimu maikwata cancer muno na polisi ndume limaendete sasio limaendete na mwalimu esomethia aunje enda twapo kwaria muke kosela vuba kwitha mundu ya active musaisia ndugathi basa itu siokethete na kilungu cha kelera cha muthia thini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi.